موسى أحمد سروكي دزگاه خیرخوازی بارزانی الاستوديو میوانه من حكاية موسى بخيراتي دزگاه بارزانی کنگی آلیکاری دگینا عفرینی هر دسپیکا بویرا چه بود کو در فتک باش هم سرخوشی المالباتن همی قربانیان بکن براستی کارساتک گلک مزنه هم جه باکوری کردستان و هم جه باجرندی ترکیه و دیسان روجاوای کردستان و ولات سوریا جه گلک پارێزگا ئەو عاتەش چێبووە و زیانên مەزن چێبوونە مەوەکو دەستگای خێرخوازی بارزانی و ئەم دبینین ژێ بویەرên هۆدا خەڵکێمە چاولەیەک و دەستگای خێرخوازی بارزانی خۆ بگەهێنیتەوانە و سەعاتەیەکێژی ئەم ژە ئالیێ نویسینگەها جەنابێ سەرۆک بارزانی و هاتینە ئاگادارکردن و چه ممکنه دەستگای خێرخوازی بارزانی چاوا خزمەتا خەڵکی باشووری کوردستانی دیکات گەرەکە بوی ئاوایژی خزمەتا باکوور و ڕۆژاوای کوردستانی بکات و دیسان سەر بلی بەهیداریە جەنابێ سەرۆکی هەرێما کوردستانی سەرۆکی حکوومەتا هەرێما کوردستانی ژی لایەنên پەیوەنددار ئاگاهدار کردن و چش دەستێ وان تێت ئەس باوەڕ دکەم هەرێما کوردستانی ئێکەمین وڵاتا بوو ئەگەر بێژم هەریە ئێکێ بوو و تیمێن وانە گەهشتنە ئالیکاریە خەڵکێمە وێ دەرێ ئەو تیم سەر داخوازیە وڵاتی تورکیا هاتبوونە ئامادەکردن کە پسپۆریە وان چ بیت تر ji بۆی بوارێ تەندروستیە و دەرباسکردنا وان کەسان ئەوێن کو مخابن دبنێ ئاڤاییان دامابوون ئەو تیم پێک هاتبوون ژێ تیمên وەزارەتە تەندروستیە تیمên JCC سەر بوو وەزارەتە نافخوا حکوومەتە هەرێما کوردستانی و دیسان هەیڤا سۆرا کوردستانی و دەستگەهێ خێرخوازی بارزانی دەستگەهێ خێرخوازی بارزانی بلی وە تیمە طبیعی وقتی کارە ساتەکە هۆچێ دەبیتن لە هەمی ئالیا بە کەسێن خۆبەخش داخوازیە ژمە دیکەن وەکو دەستگەهێ خێرخوازی بارزانی بتایبەتیجی کو ئەو کارە سات لە پارچەیەکە کوردستانی بیت خەڵک گەلک پەیوەندی بمەوە دکات کە ئەم چاوە ئالیکاریەوە بکەین مەژی بدەرفەت زانی بەڕاستیجی تایبەتی و ئەم دزانین خەڵکێمە چەند محتاجی وێ هەندەیەک و تیمێنمە دیگەل وانادا بن ڕۆژێکە بڤی ئاواییدا مخابن مە کۆمەکە گروپە پێکئینا لە ئۆرفای لە باژێڕێندیên باکوورێ کوردستانێک و دەم و دەست بکارێ خوا کرد ji بۆی پاکێجکردنا خواردنێ و پێتویên سەرەتایی ji بۆی وان کەسێن و زیانمەند بوونە کەک دڵبخین divê bêjme te yanî hemî tîmên dezgehê xêrxwaziyê barzanî çawa wextê kesekê ezîzê wan birîndar dibît tengav dibît yek ji malbatek ji bo çareseriya û hewildana dike me bi vî awayî kar kirdiye û ya rast ew e bêjîn hemî aliyên peywendar li hikûmeta Herêma Kurdistanê bi wî awayî kar kirdiye yani cenabê wezîrê navxwe jî ku bi nûêneratiya cenabê serokê hikûmeta Herêma Kurdistanê li pêşxabûrê bi wextê me yekem karwan virê kir di destpêkê jî da got em ê hemî mihawlatê dixwe bikin ku em bigehîne xelkê سوریا و ڕۆژاوای کوردستانی و هەمی جهەکی و پێتوی مە پرس کۆنفرانسا وەزیرê navxwe belav kir ji dû heva xelk merak dike ji pêr ve şeşê mehêda dezgeha barzanî kengî diçe Efrînê di roja êkêda me mihawlatên xwe kirin tu dizanin ev sinûrê sê dewletane ku em çawa bigehîne wêrê digel saziyên UNê digel UNHCRê digel kesayetiyan digel dewletên Sûriyê jî bixwe û ڕێکێن و سەر سنوورێ دەوڵەتە تورکیە ژیوانە ئیرۆ هەیەجان ڤاز دەبێژم و خەبەر گەهشتەمەک و هەندشێن کاروانێکی ئاریکاریە بگەهینە جندرێسێ و ئەفرینێژ سبێ ئەم حەزریە دکەین سبێ ڕێ بکەوین لێ ڕێک درێژە تو دزانی و کاروانێ ئالیکاریە ئەنەها چێکردنا وان پێتویên xwarinê û ew pêtiviyên ku xelkî hey li Tirkiya li Bakurê Kurdistanê gelek bi zehmet ketiye çikû mixabin ew karesat li wê hidûdî ye em mecbûrîn barê xwe li vê dirê hazir em banekê pratik behsa vê meselê bikin sibê hûn we îzinstan destûrsan sibê hûn diçine cindirêsê
اف جبركو بمليون كاس ما تماشرك اف جرينج بله. هوني تشب ببن امه چه ببین هوني جبر ببن هوني جبر ببن بله اوكي پرانیا تشتان لویدریه وکو او دوفچونن کو تجی کرن کو پیتوین وان چنه دویگاوی دا ین هری اساس درمانن اها ما بارک باشه درمان حاضر کریه بسپاسی و بو وزارت تندرستی حکومت هریما کردستانه کو دیگل ما هاری کار بو بوی آماده کردنا درمانان پشککا باش درمان تیدا هنه و دیسان بطنی هجماره که گلک زیده یا بطنیا تیدا هنه خارن تیدا هیا آف تیدا هیا سلين صحياتا تيدا هنا يعني او باكيج او تجربه كو ما هيج بوي اليكاريين لازجين چنا كو ام بجهينينا وان كسا اوين كو مخابن نكارن دمالا خدا خارن شكن نكارن دمالا خدا بمينن مال بچاف گرديه كو او باكيجين مين آماده كري همي اف بابتا تيدا بهنا دستبر كرني كاروانه كي دريجه از باور دكم حتى يئيكي حتى 15 تريلين مزن جخوا دقري بله بويدري و ام بويجي رانا وستاينا براستي ام لباكور كردستان جي تركيا جي محاولة دكين كاتشاوا اگر تشتين حاضر هبن ام بپاره وانا جي بكرينو و بجهينين خلقي ما يخوشتبي افنا تاني جارك هوني حطاكو او يعني او بلان نامينه هون هر آلیکارین خو بردوام دکن ام بردوام بین لهر کار ساتکا کو بی آوای چید بیت از بیجم تو یکی جوانی کو شایدی بو مددای کو مدز جبر ندانه حتی کو ممکن بو بیت ام هاری کارو پشتوان حتی کوبانی جی چون دما بله ام ده پشتیوان جی بین یا گرینگ او براستی از بیجم راست کار ساتکا مزنه سر ملت مداهاتی بس ایکتیکا گلکا بهیز دنا برا ملتی مجیدا چی وکو باور بکم یعنی گلک کارساتین هوسا وکو کوچ راوی وکو حلب جا بیرا منتید مدیدینه یعنی چق روزان بوی آوایی یکتیا کردان نبوه یعنی به هزاران تلفون جا اوروپای جا روژهلات جا باکوری کردستانی جا روجاوای کردستان ج باجرین دین مزن جولاتین دین مزن هاتنا ام چه بکن بو واجبو باکوری کردستان چه بریه مجبوی باکوری کردستان ام بردوامی لوی درینه آنها تیم کاما و تیم حکومت جی او تیم کو چوین در روجا ایکی دا همی لوی دریمانه و او تیم مین خوبخشا جی هر دیسان لوی دریمانه روجانه جی آلیکارین ما دچن يعني تشنكو براستي آلیکاری گلک زیدانا رنگ بی از نشم نهار رقمك سريع بدامته لي بالساعات تريلا دچن تريلين آوي دچن تريلين بطانيان دچن تريلين خارنين دچن كسايتينا كومبانينا دريكا دزگي خير خوازي بارزاني را و دريكا حكومتها هرما كردستان را بردوام اب آلیکاریه دیگه هنوان او از باور دکم جی آنها باکوری کردستان ودنا و دوله ولات ترکیه جدا یعنی دنگ دانه و یک گلک مزن هبوا ابهاری کاری خلق کردستانی کو بری هر کسی کی گهش نوانو و بردوامی وان جهر جهند ناری کاری کاری تخمین بکی به بهای چقاسی اون آلیکاری دبنه باکوری کردستان ام سازیه که نف دولتینه ام سازیه کین گرک او رقمت ام دبیجین ام هشیار بین رقمان ام الرابورت اخواد دنج دومايا كحر بروسايكي بفي اواي او حتى عندك جاراجي بروشورين بچوك چه دكين چاوا اف آلیکاریا چه بون که آنین و ما چاوا بلاف کرن او همي ام برقم ددينا و الدوماهي كافي بروسي ان شاء الله احتياج نكت لي حتى بردوامي هبيتن احتياجية خلق ما الويدري ام ديال وان دابين وما پشتیوانیه که مزن هیا براستی یعنی ام پشتگرمین بوی پشتیوانیه خلق کردستانه کو لمدکن کو براستی بردوام تلفونان دکن ام چوالی اف آلیکاری وش کو آری رکک موسا یعنی دولمندین کردستان دانه و یعنی سازی و ریخستن ناف دولتی ام دگل سازی ناف دولتی جی کفتینه سرخطي عندك جوانا راستا وخوا يعني ام اقدار كرينا حوالين منا يعني ما قالك بيك بكار كريا لي قلت يا ام ما بيوندي بافادا تركي وكريا و ام اليكاريان قون راس دبينا وري و
gelek alwan jî gotiye me pê xweş e di rêka wera alîkariya bibin. Yani alîkariyet me em dezgehekê meznîn yê me bixwenewe ku dezgehê xêrxwaziyê Barzanî çikû her gav me kogayê dixwe hene û du nava wa kogayan da pêtiviyên pakêtkirî hene ku di halatekê hû de em bişên îstîfade lê bikin. Yên rexrawên nêvdewletî ne ku gotiye me em me pê xweş e di vî biyavî de alîkariya we bikin lê piraniyê xelkê Kurdistanê ne ku em serbilindîn bi wana piştîvaniya wana ku bi rastî yani serê me bilind kirdiye di nava xelkê me de bû karesatên bi vî awayî ku çi Sûriyeka me nebît li çi babetekî wan pêtivî bît em bişin ihtiyac. Ji derve kek Musa telefonî me dikin dibêjin em dixwazin alîkarî bikin em çawa alîkarî bikin. Ewropa me besta min. Hûn divî warî de çawa dikarin bibin alîkarî. Me hejmareka taybetiya dezgehê xêrxwazî Barzanî ragihandiye ji bo Ewropa li her welatekê dî heta li Tirkiyê jî dikarin alîkariyên xwe yên maddî di wê rêkê re virê bikin îdîsa me grûpek anîne me piştî yani ya giring ji cem me ew e ku em herekeyeka cemawerî ya neteweyî çê bikin ya mirovî çê bikin ku hişyarkirina milletê me gel de hebît û dîsan jî ew ihtiyacên ku milletê me jî hene em bişên wana desteber bikin wana pêşkeşî wana bikin. Di her grûpekê de me gotiya wana em lêre jî dibêjîne wana bi navê kesayet ya bi navê saziya bi navê kompaniya bi navê rêxirawa çawa divên tiştên xwe pakêt bikin em pirîn di nava wan da û di navbera xelkî da em amanetên wan wekû xwe digehînîne wan. Ew ê çawa ji Ewropa bigihînin vir bi riya we yan jî ew ê li ser hesabê xwe bigihînin we? Ne hesab em didin. Me bes em transport. Belê. Eger me gotiya wana li her cihekî hazirî hebin lê tiştek heye yani gerek ez vê jî bêjim em li welatekê dî kar dike. Yani pêtiviye ku rênemayên wî welatî li ber çav bigirîn hindek cara hinek tişt hene taybetî tiştên ku destê dûne hatîne bikarînan nahêne qebûlkirin piştî jî ku ev petayên belav bûyî karîgerî hebû ji ser hemî dunyayê ev jî babetekê giring e yani gelek baş e ew tiştên ku em daxwaz dikin yan ewên ku dişyana wan da hene betanî bin cilên xwegermkirinê bin yên zivistanê bin vêca zor giring e ew cil nû bin nehat bine bikarînan vêca her tiştekî dîkeyê xarinê jî bît bi taybetî jî xarina hazir wê gelek baştir jê bête îstîfadekirinê û dîsan xîvet jî babetekî mühim e bû. Kek Musa dihat iddiakirin ku rêl Tirkiye hinek astengî ji were çêkirine ku hûn yani alîkarî derbas bikin. Te dibêjî sibê em diçine cindirêsê. Ew iddia ne rastin wê demê ku Tirkiye li pêş rêl pêşiya we girtiye. Me gotewe yani me mehawlatê dixwe kirîne heta niha çi problemeka mezin nehatiye pêşiya me du wezekê hû da di rewşeke hû da li her welatekî problem çê dibin em dizanîn yani welat dikevin yani karesateke geleka mezne yani yê ku karê mirovî dike dibêt yani bi rastî nermûniyan bît ji bo pêşwazîkirina her tiştekî ya giring ew e em bi anahiya Xwedê di demekî gelekî nêzik de dê li Efrînê bîn dê li Cindirêsê. Bi xêr bigihên Efrînê û xelkê Efrînê yani li benda we ye. Bi rastî wê bi dilekî rehet û fereh pêşwaziya we bike weke ku û beşên dinyên Kurdistanê jî min dît çawa pêşwaziya we kirin. Mala we ava destê we sabe. Gelekî spas Musa Ehmed serokê dezgeha xêrxwaziya Barzanî mêvarê.